Haka jingpen kre jong girang bat Ktieh lekai football ke bani khun haka final jong state level subroto Makharji Cup football tournament arjar arpsan UMDC ke Mawhati constituency ubabat ru kumu deputy chairman ke KHADC ubak kunjo lang rangtong ula leit ban Mynsiem mi Ktieh girang bat Ktieh lekai ke district Bhoi kini ke school ki kenthop ya ka Mountain secondary school bat arteli ki kenhoni lekai football na ka Nongjri Presbyterian higher secondary school. Laban kedua, bagi nong ilekai football cenderang ki bahpo khat sansnem jong ka Mountain UP and secondary school. Kini kun persya ia ka government boys higher secondary school na West Jante Hills district haga por khandai bejeman step. Nang ta ki nong ilekai football Ktieh ki bahpo ka khat nyos nem karta jong ka Nongjri Presbyterian higher secondary school. Kini kun persya ia ki nong ilekai ka Tersat higher secondary school na East Khasi Hills district haga por kharwe bejeman step. Bat kirang ilekai football shenrang ki bahpo khan nyos nem karta jong ka Nongjri Presbyterian high secondary school kini kun persya ya kirang ilekai jong ka North Liberty higher secondary school na West Jante Hills district hak por shibeje no phaisingi la ruban kedau begini barolai tiligi kenhuni ilekai football na ki school na Bhoi district ki kilan met na ki Madan Ktieh bat ki bompat biang ki jeka kilan met bat ki Madan ilekai Henry, kinle Iakhun ha ka Madan ke Paka ha ka ground number 1 jong ke SSA Stadium Polo ha Nongpoh Shillong. Uba kenjo lang rangtong ha ketika jinglej Mynsiem. Ulai ke seneng ke kentu rengkat ru ka kitbok kit riang ye baro ki rang ber Ktieh lekai. Adu mene rupa rang lekai na school jong ka Nongjri Presbyterian secondary school. Na wadan mang Ktieh banya peklang ni lekai ni Hukuman di siapa ni juga tidak lekai baham. Dan tu yang baru kan, aku sahaja tengok tidak lekai baham cuma karena isi pun macam apa, saya lekai baham. Tengok orang ni tak balai Mynsiem, jadi di kena school ngaruh Madan bahas juga kencing amnut dan Ktieh ini kami lekai. Ni ngaruh kors ni saja buat kelak Ktieh dan Ktieh ini kena lekai. Ngaruh hukuman ma kari Bhoi jangi minta kala kiu kham shakmat di kami lekai ma yo sngewbha kiwi di district sang sngewbha ikan do ti mana Bhoi ila te grupa no kata gani ka sab ka bakar pang wa don mangle bha samshu all the best na minta di na sembang no juga Nongjri secondary school mungkin saya lekai sebut untuk poin final job final ru na punya yo kala knowledge sport Delhi kita tidak berlagi nak sekolah Mountain itu lek bahasa balak mo nak kerja orang ketom kantam congratulations nak Ktieh juga job ni semi bagi saya lek final 46 apa tin untuk job tentang kata nak lihat jangan ai kakit bukit riang bagi nak lek bah bagi poin dah